penyertaan Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau membawa kami ke tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan semua rencana yang telah kami susun bersama kepada kami semua, sehingga siapapun yang ambil bagian dalam kegiatan ini boleh melaksanakan tugasnya dan menjadi pujian bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, terimalah doa dan harapan kami ini yang kami bawa ke hadapan-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 di sampah. 1, 2, 3. Oke deh. Woi. Rombongan lamenta majomai, dia tuh rombongan lamenta majomai, rombongan na keluarga nenek Serli, tomponan topa, lampio, kalaulu, rombongan na Meri Rumengan, Jakarta, Pongandre, Telkom Mas, Makassar, rombongan na Meri Rumengan, Jakarta, rombongan na Bapak Matius Tandikau, Jakarta, Mama Tato, Tangerang, Jakarta, rombongan na Mama Tato, Tangerang, Jakarta, Mama Tato, Tangerang, Jakarta, Mama Tato, Tangerang, Jakarta, keluarga Alex Pangalo, Tomohon, Sulawesi Utara, iya rombongan na Mama Karisa, Congmai Mendetek, perang-perang lo jong pos depan tuh sangami sabah salah oke mana ijong mai ko salah duka mukan dete, iya nenek aksang tu mana teh? Susiduka lagu kita orang potongan tarampak kumana bendam pada parangka susi moto belana nadete kang kamaliluan ka ko kumua ko lamendagi belo-belo rante moya tapang isolan asang lagu kita atau orang potong kon oh tabelnya kepala tak aku pikir keluarga na alam pikir petas sekamari Perang-perang lo jong pos depan tuh sangami sabah iya nenek aksang dari paseno babangana pandan gunung ngarene di orina pangrisoan natal orina isau diam bamasabi na nanti kamalana omongan galang ilang tiang lampi kulata rande ulangan pada langan suluna pada endek makan Allah angga pangluluan sang
pangusuran do tilani patendeng seleng sirente taruk mulawana tongkonan malabi pangluluana kaisungan papailian dio may panalembang dio may pintutuan libu taruk mulawana pande manarang lalu sukan daulena pande paliyo to sitara nakapanta nakan lolo sinuluan siaran kado sama lele temai mande malapu lako kasal lebar ini karangan siratuan lantilili na padang ri Sulawesi melindo tampara pada kengden baturupan atau dipilih lang sa titon no buah matasak di padulungi bunga diosok kita bang timbang tingayona patutungan pila lako ba manalembang pakai tangan mas sulo-sulo lako pintu tuan lipu siang baralamba si barum barana dulilang te ang lulu temo o ante kurla di errande lulangan pangluluan sangka pangosoran do tilangi natarana kadiyo banuan nene naluluan diyo kaisukan tolorona behi pasombo bungan na ilang te ang lulu temo na pakenden tampara pana diyo tondong to batang na ilante kurla di errande lulangan sitara nakadandanan sangka sinuluan dandan palilean lamay tongkonan ripetarian pakapanatiumba lamay kaisungan labi tombi tongkon pantarisan makalain na pantaranak na todiposaungan la telambun na padang ribas setangkan akan lulibang na pada tiumba lamay padang ritongko baka pada may lindo kang parapana kendin paturupan ng kato tiumba lamay padang ri lehatong lilimbang na rinding daun dito kusapan kuwa-kuwa baka pada may lindo kang parapana taruh pulawan na tongkonan to kalupo may lindo pantarisan malabi na taruh kepulauan na palangan tongkon duka pantarisan makarain na pantaran ako na aring landi mandetek baka pa na may lindo tampara pa na kenden baturupan na pangluluan na kaisungan di maya-maya lang may padang ripantang lamba si barung barana ang katotiumba di may padang rimang kasa lililimbang na padang rigoa na nayumbo total lubot choy cede capakala ipa pada alangan siyo kalamba si barung barana atau nola buntu balma dan tumete lombok mak parayuan to di pulu gayang na padang ri Sulawesi tiumba duka pantarisan makarain na pangluluan na randan langi paten din kalilian ulan tuti umba jo may padang ri Kalimantan pakapanadol ko jo may padang ri Papua tunola sa pakalangi umpo pani angin numpolente talimpuru limbong tamate ada ana katongkonan tasing tamate sangka ana tandung kalonaran dirun dunambulo na pawayu sielle na telalong siosok tarapang situran dadi di paturu-turu to mamma daw tiangin nangin datu na di paro reto leaga daw te sondong bulawannya torro me
roko londong lako batang di kaleta miku tintian kala lako tondong to batangta taram potor rosiarang tamate ada narante masangka unisung sisuloan tamate sangka na tandung kalunaran talimbong tamate garuga ampulembang desa lisangka di darandang paleleang lagu kuat tabe tator romorok ko gayang makdan dan tahun nisung parayang mo bintoin mak paran-paran kumua marasan ng garagatin ko si turo kombong bisa bungan na anak na tampara yang abong sunakianakan tulalimbong makrinding pala atas lima kulang butarun urok ko suleng kalarata to kumua karampuan tamas solo nasang kakim dinantang kamairi kiti mang maumburan tang tiseno kikala babaraya matalo tangpokan na katongkonan ta kiti mang bulololong kirande maawok tang elesoan.
pakai asbabkan ya belakang Tada para katangkonan berani di patasi ko pantulun tada tanong man kamu di bongko pulang lo nanti bisa ini pantulun nasi bapak guntur nanti bisa ini pantulun nasi nenek resa sama dengan nama tangga
ikamatasa kalua makalan laki o lalamario. Lau batingi tidak olalo.
sana Bina si upa paraya ta tontong siran dan namanda nenek si tampo matoto tontong si pak buntuan ranu nenek si tani ti kasalle susi telangan taulang lambe elangan takalinde maya ilang tialo to temo lang tekulak diran dilulangan na tontong kali budal lang rara di talo tuwa nenek nemon bulu alak bubutang si biadiran la tontong marung budalin na temai pipuri sang pali na lobo garagan na temai tak bina kasuku mambing na tontong kali budal lang temai bulo sang lambang tapan dan mas solanasang uriatan non kada bisa kumbong bisa bungan na tuwa do teguli na padang do titikalibo na lipong sanda kasalle laki potabe eta patanan rampa talinga duanta tapanidan suling seo kata kikam dio santung bisa ngarata kika abiri ti bulawan pa garantinan bulawata ya matu katongkonan kamarin tinana keluarga nenek Serli rombongan na keluarga nenek Serli tongkonan to pao lampio kalaun turampo untang atas kira ramakapan untuk di pulauan di Bukutang Sederan rampo matangkian suruh nadako lain dari alam leterje taruh ina nomor misa ina nomor 2 lantang patang pulon 2 patang pulon talu bilang nadete kande rombongan ma'rupa karasan duku ulang tangan kumua ta pesa dini pangami tu diona sangarara ta pak gantinan bulawan ta kumana soyan nambe pangkau lan tetangga na dako kita suki lamai karampuan boyo tanen do saladan ni sitaruna ka tongkonan kamarintinan na keluarga bakti nenek Pelda keluarga bakti nenek Pelda tongkonan to kalu kuliatung rampo metanda marinding kenen megundai saraka rampo matangke suruh lain lagi alam terce inan nomor misal nomor 2 lantang patang pulon 2 patang pulon talu sitaruna katongkonan kamarintinana pastor Dewan Pastoral Umat Bakti Santa Yakobus Mariso Makassar Pastor Dewan Pastoral Umat Paroki Santa Yakobus Mariso Makassar turang pumarente ng tilong tongkol mak tokonan lagi tutun kaboro lako Pastor Herman Panggalo nadako la ideki alam leterje lantang 35 lantang 40 napa sidaruna katongkonan kamarintinan na Pastor Nathan Runtung Makassar rampo metanda mali tutun kaboro lako Dalmasius Pangkalo nadako lain dari alang leterje sitaruna katongkonan kamarintinana Bapak Dr. John Sutikno Rektor Universitas Dipanegoro Makassar rampo metanda mali tutun kaboro lako Pastor Herman Pangkalo lain dari alang leterje lantang 35 patang bulan nanang sitaruna katongkonan kamarintinana Markus Rombe atau Bapak Serli Samarinda tu rampo untang atas kira makamban untuk di bulawan ibu kutang sederan rampo matangkian suruh la iteki nomor misa nomor 2 lantang patang pulon 2 patang pulon talu sitaruna katongkonan kamarintinana Ferry Malisa batu Pong Imka Jomai Jayapura Papua turampo metanda mali tutun kaboro lako siapa pangan anta sitaruna katongkonan kamarintinana senene aksan rombonganna senene aksan tumanete turampo untang atas kira ramakamban untuk di pulauan ibu kutang sederan rampo matangkian suruh lain lagi patang pulon 2 patang pulon talu katongkonan kamarintinana senene aksan nenek aksan dumanete turang ko metanda mali tutun kaboro lako sene guntur rombongan berikutnya kete iya la joki alang letter sang 92 sang 10 lantang sang 22 sang 10 talu iya mempatuna lako nek guntur ayo 2728 sitaruna katongkonan kamarintinana nenek ringan buntu tangga liatung rampo
Medan kamarin kini megunday saraka rapo matang kiang suruh. Lain di nomor misat nomor 2 lantak 42 talu. Sidaru na katongkonan kamarin tinana Bapak Matius Tandigau. Bapak Matius Tandigau Jamai Jakarta. Rampo medan damali tutul kaboro lako si mama kita. Laminta makilantang 35 46. Sidaru na katongkonan kamarin tinana Mama Tato Tangerang Jakarta. Rampo medan damali tutul kaboro lako Bapak Endi Pangkalo. Lamenta makin lantana Bapak Endi Pangkalo. Sidaru na katongkonan kamarin tinana Mama Tato Tangerang Jakarta. Rampo medan damali tutul kaboro lako Mama Kembar. Lamenta makin lantang nomor kasera sang Pulamisa. Sidaru na katongkonan kamarin tinana Mama Tato Tangerang Jakarta. Rampo medan damali tutul kaboro lako si Mama Anet. Lamenta makin lantang 22 talu. Sidaru na katongkonan kamarin tinana Mama Tato si Mama Tato Jamai Tangerang Jakarta. Rampo medan damali tutul kaboro lako si Mama Dita. Lamenta makilantang 35 nyapa. Sidaru na katongkonan kamarin tinana keluarga Alex Mangallo Temohon Sulawesi Utara. Rampo medan damali tutul kaboro lako Pastor Herman Pangalo. Lain di ala letter C sidaru lantang 35 Sidaru na katongkonan kamarin tinana Mary Rumengan Jakarta. Rampo medan damali tutul kaboro lako si Mama Kembar. Lamenta makilantang nomor kasera sang Pulamisa. Sidaru na katongkonan kamarin tinana Pongandre Telkomas Makassar. Rampo medan damali tutul kaboro lako si Bapak Leoni. Lamenta makilantang 26 Sidaru na katongkonan kamarin tinana Mary Rumengan Jakarta. Rampo medan damali tutul kaboro lako si Mama Gita. Lamenta makilantang 35 Sidaru na katongkonan kamarin tinana si Nenek Leon Suraya. Rampo medan damali tutul kaboro lako si Nenek Guntur. Lamenta makilantang 27 Misa. Sidaru na katongkonan kamarin tinana keluarga Nek Sandi. Katongkonan kamarin tinana keluarga Nek Sandi 20 Pak Tolongan. Rampo tongko mempatu lako si Nenek Guntur. Tori na to. Katongkonan kamarin tinana siapa Bapak Desti. Sebab ada di 20 Pak Tolongan. Rambutong kami patu lagu sana resa. Tori na to. Minto tu atong kami lantang 10 apa 15. Katongkonan kamarin tinana keluarga Nek Taruk. Keluarga sana Taruk Pak Tolongan. Rampo matang yang suruh atong kami dari nomor misa nomor 2. Toring nai. Katongkonan kamarin tinana si Nenek Rio matal lo tu manete. Rampo matang yang suruh atong kolalatan nomor misa nomor 2. Toring nai. Katongkonan kamarin tinana keluarga Ago salosong tu manete. Rampo duga matang yang suruh atong kami lalantang nomor misa nomor 2. Toring nai. Katongkonan kamarin tinana si Nek Beri tongko. Rampo tongko mempatu lagos si Nenek Guntur. Latong kami 27 sedaru 30 misa. Toring rombongan nai. Katongkonan kamarin tinana keluarga almarhum Yebiring. Labi tombing rampong tanah sekira nama kamu toring bulan yang bertang segera tutup matang yang suruh. La tombong imas saliala. Toring rombongan nai. Katongkonan kamarin tinana keluarga almarhum TH Tangketasik. Labi tombing rampo duga matang yang suruh. La tombong imas saliala. Toring rombongan nai. Katongkonan kamarin tinana keluarga Nenek Cakra. Keluarga Sri Nenek Cakra Betarian. Rampo tongko mempatu lakos Nenek Naresa. La tombong imas saliala sedaru 10 apa 15. Toring rombongan nai. Katongkonan kamarin tinana si Mama Ana Paulus Kadisi Pasar Lama. Rampo matang yang suruh atong kami nomor misa nomor 2. Toring nai. Katongkonan kamarin tinana keluarga almarhum Nenek Paulus Sibunuan. Rampo tong kami patu lakos Nenek Naguntur. Latong mengkila 27 talung misa. Toring rombongan nai. Katongkonan kamarin tinana Bapak Ika Mendoe. Rampo tong kami patu lako Bapak Naseo. Latong kolona 27 sedaru talung misa. Toring rombongan nai. Katongkonan kamarin tinana Bapak Adim Liatung. Rampo tong kami patu lako Mintu anak tomate. Toring rombongan nai. Katongkonan kamarin tinana keluarga almarhum si Bapak Nandi. Tetulang rampo tong kami patu lako si Bapak Namaya. Latong kogi masalah lang sedaru talu nomor karua. Toring rombongan nai. Katongkonan kamarin tinana si Bapak Nadio Kalolu. Rampo tong kami patu lako Bapak Naseo. Latong panggilan 27 sedaru talung misa. Toring rombongan nai. Dokong seksi nate.
lagi ko lasu si musa ngarana atau bagan dan bulan dalam di dan di budu kami sudah tu kan ada te bokal lengko na dilang kami solom tu bombongan apa tabe den dia mani sangarana atau bagan dan bulan tanda butunta pempatuan taraga tang maleso lidan tamata dengan duanta lagi kuat tabe ta karinganan mau kaleta ta rampo pagaloloy de meja protokol na ko karena mintu taruh bulan na ide daw gaya sios sa tarapang asituran tadi mintu na dami painan kaluata rampos itu lang kabating tutong silang anak Mario lam tiada na ram tigalua lam tesangka na tandong kalonarap langan giti mong makbulololo irang deh mau tang kinasua kemudian naupa ya tumi katong kunangka langsung pulolo na lauku pengkaunan iyo tadi lako kita salura na sa lubog tumanda apa suling kararaan na binti bariwan malabi dalam jalan tataw labi garuda ang kuling matikuat tabi tabu kayulang masuling kararaan tak kau karan bela kau likal lem tegeta, dah tiberu bela ala kau inam tumangka di papatuan ki. Nah dio padang kau to, tamane sumpul lagu nagu pendau nanda, tu dio na katonggo nanta. Salama lagu kita toram potonggo. Iyo, lagu kita salurara selalu toram pompa matuan kita mera nama kampan umpawan ukarurungan bukutang si biaya irang tu utol matang kian suru lah setiro kami sia bapak Bapak Erwin Nek Nubra iya Bapak Erwin seorang Nek Nubra iya tuh lamus tiram tuh Yona Tangkian Solo Sola Bapak Guntur iya Bapak Angel sola Bapak Guntur tuh lamis tiram tuh Yona Tangkian Solo sitaruk na turungongan lampa sa kagalena iya mo to sang asitirusan na sumamarino yung may Jakarta sang asitirusan na Julius Paturo bat paparinto batu anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja yung may panggudo liyong tondok iring rombongan na sa Neboko Benteng Lampio rombongan na Nek Dirli Karuaya Tumbang Datu rombongan na Papa Aleta Karuaya Tumbang Datu rombongan na si Papa Yani Karuaya Tumbang Datu rombongan na Papa Adel Karuaya Tumbang Datu rombongan na Buak Karuaya Tumbang Datu rombongan na si Mama Nurpa Yumay Magasar rombongan na Papa Amira Magasar rombongan na Papa Firhan Karuaya Tumbang Datu rombongan na Nenek Ugen Karuaya Tumbang Datu rombongan na keluarga almarhum Senek Kanan Ramtelabi rombongan na Mama Reski Tongkonang Topang itu Manete rombongan na keluarga almarhum Sanek Parenge Tongkonan Banua Surak Kambisa rombongan na Pendeta Jiberam Tialo Leantung rombongan na Syamak Leni Merauke Papua rombongan na Pak Glen Jomay Makassar rombongan na keluarga Sanek Karoro Lampio rombongan na Mama Aldi Bantung Jomay Sorong Papua rombongan na Pak Dio Kalolu rombongan na keluarga Sanek Ardi Batu Sanek Manggau Bebo rombongan na Bapak Andre Tagari Bebo rombongan na Senene na Andre Samarinda rombongan na Bapak Glen Makassar rombongan na Bapak Nevi Samarinda rombongan na Insinyur Frans Pangalinan Telkemas Makassar rombongan na keluarga Senene Yoel Totumbang rombongan na Kristiani Pasau Makassar rombongan na Bapak Ardi Sangatta rombongan na keluarga Senene Yoel Totumbang rombongan na Bapak Putra Mandete rombongan na Bapak Gita Makassar rombongan na Bapak Gian Pantan Makale rombongan na Bapak Kansa Mandete rombongan na Bapak Ria Bengalon Kaltim rombongan na si Mama Aldo Ambon rombongan na Mama Karisa Mandete dari yang satu tu salurara salubu kumangkan di jam doson tu sangat rana do mahite tonggo dan kada losem bang butung rarak nalalikan rokok tiada narante kalua la mengkara apa tamate lang tang atau la abi karung gampol lempa tabe lako kaleta solanasang kumua melindo te belona tedong kumua mengkarontok lamai tongkonan tompang
pempa dian lentegna si nenek gonggang pantarigna setumbak gonggang peran dia rak bulawan na rebongan didi tope sapu bokok boris candarakna aparan kayu-kayu situlah kagagan nak bilangan na lante lili na padang ritu manete kumua pakasal renge nang pabintin tanah saredi na lante allo totemo lante kulla di rande lulangan kumua nalebukan te dandanan sangka di rundunan bulo na memun bulo ala te sangka di tete malaya na pepatiran sangka te daw lalong sioso tarapang situran dadi utole pa belo te dong mendeme yung may tongkonan tombak tambah rombongan keluarga Syanih Bangun yung may bebo. Panantaki. Ya. Randugo me matu ninna bombongan galana. Manasa kumarentena indera batang pindao ninna. Randugo me matu pangarisawanna inde pare tallu bulinna. Iya me tundan lago babana lemba meru yang lago pentu tuan lipo. Iya tundan lago randang nalangi meru yang tomatindo lago lele anu. Asaile sule kada neneta tatiro tuhara bisara kodolota. Keodo manda dau banua neneta bisara bintin dau tongkonang todolota tontomo talon di mamba. Radang tatulang bendi tanga malu lotindo. Susi sangka dia nangki papa lumpun tomatu. Hei, anna me matura langi kumanas sakarabatara. Susi salebu tikembong tento gaun tumarara. Adakah loloan sangka pangosoran doti langi unggaraga sangke deran kumombong sang tiang kanan. Manggi rika kupo kada lako tule randi tang tatiro raka tau. Tanggap tak para kamatanta sayang baralamba si barung barana ilantian lototemo lante kulla di rande lulang angga bukun nabu angin to di potarung kona asik to di pololo na sendana to di potan kutarang kana tondo ko di popampang na pangleo ding kabuntu tangan ola tane te tangan penari langan noi sama barana membulean oleh oi aku batikku pangotonan marioku palotongan kadanisa pandananteng ko situru Susi kamu kumakale tento buntu sarang allo memongan kelalaoi tian lan kumanapa kela kede oi data meku tanah tahu data malela maling unggaraga sangke deran kumombong sangat tiangkaran to di paulu gayang na basetangana di pakaroto ko bulawanna padang risang Allah taro ko bulawanna tumbang datu lalosukan daurena palayukan tuna turiyang na tandi pada taro ko bulawanna sinene sene karakua kelamay tongkonan rika ruaya
tume pakaraeng ilantean lototemo tumeng kamadatu lante kulla di rande lulangan seyang baralamba si barrumu barana angga salombe parerung tinting paonganan balusu dirapa langan siayo kalamba si barrumu barana kalandona lepungan todo kolamba pasareonganna penlipuan lembang torro si suluan ilantean lototemo langan torro siarang lante kulla di pemarasan La tingka tidong na aroko liliina parang rilion tondok iring ito di yung padang mangka na puta na lotong rere allo ang ina na pababayuetan na sarong ore ito kulak mangka di belendu. Saya sale ko masuli sola pampanga tanga di bela. Ini anak pangaloloan sangka pangusoran doti langi patendeng seleng sirenden. Undi paun noko dao tanggena lamba di paun isung dao kura pakana dai tonna di lambi allo di tanda balo tonna di dete kulla di todingi rongko susar yang tahu buda bentio ngadan bulo mapapa anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja langan siang baralamba si barrungu barana taruh kepulauanna lisu pindan lalu sukanda urena lukin lamai tongkonan ri banu asura to si indo kara kayu nangka si panglola pesang lele bani to si taran karinding daun nindu kusapan kuah lamai lili na padang ri kang bisa langan si ayom bokas si ayo kalamba si barrung barana taruk pulauan na tongkonan to pangi lalu sukan daurena kaisungan peran diara pulauan na rebongan diri to pesapu bokok borisan darana paran kayu-kayu lamai te tangana tondok lamai te dainan tua walo lipu dumbo pulau tongkon pantarisan makaraeng na pantaranakna limbua pakna pangloloan na padang rilampio patendeng na tondok ri kalaulu tumpenan dai bambana loko lumbang kela dilutu tombangi usian dirangkang ilan tongkonan layu kela diosa balatana turunan di parimata lan kaisungan bah kalandoan tongkon duka pantarisan makaraengna genden tampara pana taruh kepulauan na marabiang pangloloan na puang pagunturan lama itu tiranduk tali ngarara na suling bulauan na padang ri pasetangana tiumbak padang ri bebo maka lima na langan duka siayo kalamba rekesi barung barana ulu gayang na padang di makale di potondon karo pokona lili basekakan na talo lembangan na tiumbak jong melili ina anan penanian na lili ina bamba deyata maka lima na langgana siayo kalamba rekesi barung barana pantara nagana randal langi pangloloan na lelean nuran tiumba dia main lili na padang di Jakarta to dia padang di Popali Surarana padang di Indonesia di Popombo Bulana dainan di Nusantara tiumba padang di Jakarta dolo ko dia main tondoko di Betawi langgan duka siayo kalamba rekesi barung barana pantara nagana padang di Papua pangloloan na padang di Irian Todio tondok untam buku bulan tasak umpari bateng nane tangkarawan ditimba tontong ponno di siyo nene lempan ditimba burana di siyo lumpana todio tondo nane mangana sangka dainan na todolo mangalentenan panikuan todio tondo na Frans Kaisiepo dainan na Martin Indey to iya to mak bulo lolung aluang ina umpasang kutuk banne padang di Papua to maok tangkelesuan kulak mangka di Pelendo umpasang bokeang boran padang di Irian maka lima analangga siayo kalamba rekesi barung barana pamtara na kana padang rimang kasa pangluluan na lilik pambanagoa maka lima na pamtara na kana padang di Samarinda patendeng na padang di Kalimantan pangluluan na padang di Ambon pasake na puang matua rapak to kumombong malabi ita untong umpasitara na komi ati allo masake sola nasang pasiloloan komite kula mapi ada yang kamairi miram popole tanga tito do lente ketutun tanga tieso kambuto
Untong kon yalole ko na unisungi kula sumulena. Inde daw gayang siyoso tarapang asituran dadi. Limbong ko mediyo te balaran nampa na kamarintinan tas kidiyo te ramteang tuyun na kamadandenan. Langteinan dito kay kandaure mauli di matay lola di salabi gayang di lindo tau. Latanay si tiro lindo inde metar kubulaan nala simanta perupa inge mana asarionna si pamatua indu diyong kapurampangan si pabano o karungan yung pelambaran di baulu pagkapakalompa limbong kada sang buku kumo karampuan tamasola nasang kakendenang talindo mairi kiti mga maulololong irande mau tangkilason di barandang matallo tangpoka. Robi, ya. Dari ka ano. So, nanti kita cek. Ikat berapa itu?
Oh
kita ni dewa tulaparan. Teruna mobil Terios nomor polisi DP 1686 DC. Itu oleh Pak DP 1686 DC Terios putih. Mohon dipindah parkir lapangan lain sama parkiran yang lapangan pasir semuanya. Kami itu parkiran polisi pertama. Susiduka kita lalu langkah perkara umum. Kamu laki ko ada di kaataban ni madiong bateng data kang kanan ni matu upe inawa la bitang la tapukinan lo sule ba banalin bang tang la tapobokong kalambanan tibalik itu dalo wakata sang adina tapator rumilong bangi tundun nalalan tapasambali ni pantidakan namanda sampo batun na mintin kana karurung na nasusi akidi pialuan tentaleno piuranan lapupu roko marilin nanita kadiong mga piinatana namanda sampo batun na mintin tana karurung na tatontong si pasare tamatang nalangi ila si pangloloan lengan parara na batara kumuha din no upa tapo upa paraya tapo paraya
na puang titanang talo do tangga na langi puang samba batulalikan do masuang kana to pawanganan laung pora ki way sang pindan laung pipik kita nataksan gori-gori tatontong masak ke mairi madalinding masola nasang tatontong siran dan amanda nenek sipotan po matoto tontong sipo paabon tuan rano nenek sipotan ete kasale tangla si pairisan angin tangla si pasimbo anda dinding na kikuatabe tapatan rambak talinga duanta tapalidan suling seokata ki kambio santu ngapite sangarara ta ki ka abiri bulawan pak gantianan bulawan ta ia matu katongkonan kamarintinan na keluarga tongkonan tombang keluarga tongkonan tombang inde tumanete turampo untan data sikira ramakamban untuk dingi bulawan ibu kutang sideran rampo makatangkian suruh sitaruna katong Toding na to. sitaruna katongkonan kamarintinan na si Nenek Andro rombongan na si Nenek Andro kalolu lampio turampo untan data sikira ramakamban untuk dingi bulawan ibu kutang sideran rampo makatangkian suruh Toding na to. si taruna katongkonan kamarintinan na siya Bapak Andro Makassar rampo metanda malik tutun kabaro lako siya Bapak Marsal Toding na to. katongkonan kamarintinan na siya Mama Andro Makassar rampo metanda malik tutun kabaro lako siya Bapak Ana Elda Toding na to. katongkonan kamarintinan na siya Mama Ana Andro Makassar rampo metanda malik tutun kabaro lako siya Bapak Ana Leoni Toding na to. katongkonan kamarintinan na si Bapak Andro rombongan na si Bapak Andro Makassar rampo metanda mali tutun kaboro lako Pastor Herman Panggalo Toding na to. katongkonan kamarintinan na si Mama Andro Makassar rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Anagita Toding na to. minto na to lain deki alang letter B kutole pa minto na to lator romarintin kinde alang letter B sitaruna katongkonan kamarintinan na Bapak Julius Paturu Batu Bapak Rinto anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Toraja Gamay Bangkudu Lion Tondok Kiri turampo metanda mali tutun kaboro lako Nenek Mangia latun kon ki do alang letter A sidaru lantang sang puluh apa saya lakon sang puluh lima Toding na to. sidaruna katongkonan kamarintinan na si Nenek Ugen rombongan na si Nenek Ugen karuaya tumbang datu rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Ana Anet Toding na to. katongkonan kamarintinan na si Bapak Mira Makassar rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Ana Anet Toding na to. katongkonan kamarintinan na si Nenek Dirli rombongan na si Nenek Dirli karuaya tumbang datu rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Ana Anet Toding na to. katongkonan kamarintinan na Nenek Andre si Nenek Andre Samarinda rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Ana Anet Toding na to. katongkonan kamarintinan na si Bapak Ana Andre Tagali Bebo rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Ana Anet Toding na to. katongkonan kamarintinan na si Bapak Ana Pirhan karuaya tumbang datu rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Ana Anet Toding na to. katongkonan kamarintinan na si Mama Norpa rombongan na si Mama Norpa Makassar rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Ana Anet Toding na to. katongkonan kamarintinan na Buah karuaya tumbang datu rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Ana Anet Toding na to. katongkonan kamarintinan na si Bapak Adel rombongan na si Bapak Adel karuaya tumbang datu rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Ana Anet Toding na to. katongkonan kamarintinan na Bapak Yani rombongan na si Bapak Yani karuaya tumbang datu rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Ana Anet Toding na to. katongkonan kamarintinan na si Bapak Aleta rombongan na Bapak Aleta karuaya tumbang datu rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Ana Anet Toding na to. katongkonan kamarintinan na keluarga Robert Limbongan Jomay Mamuju rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Ana Anet Toding na to. mintu na to
lain deki alang letter D si taruh lantang sang pulon nan saya lako 20 talu betul ya pak mintu na to mempatu borong na lako si bapak anak anet lain deki alang letter D si taruh lantang sang pulon nan saya lako 20 talu Si taruh na katongkonan kemarin tinana sa Mama Karisa jong may mandetik rampotong komempatu lakos si Bapak na Guntur. toding na Katongkonan kemarin tinana Mama Anak Aldo jong may ambon rampotong komempatu lakos si Bapak na Guntur. toding rombongan na Katongkonan kemarin tinana Bapak na Ria jong may bengalon kaltim rampotong komempatu lako Bapak na Guntur. toding rombongan na Katongkonan kemarin tinana Mama Anak Kansa jong may mandetik rampotong komempatu lako Bapak na Guntur. toding na Si Bapak Nagian jong may pantan makali rampotong komempatu lako Bapak na Guntur. toding rombongan na Bapak Nagita jong may Makassar rampotong komempatu lako si Bapak na Guntur. toding rombongan na Katongkonan kemarin tinana Bapak na Putra jong may mandetik rampotong komempatu lako si Bapak na Guntur. toding na Katongkonan kemarin tinana keluarga Nek Yoel itu tumbang rampotong komempatu lako si Nek Guntur. toding rombongan na Katongkonan kemarin tinana Bapak na Fitra jong may makali rampotong komempatu lako si Nek na Guntur. toding rombongan na Katongkonan kemarin tinana Mama Ana Indri kalau lu rampotongkon mempatu lako si Mama Kembar. toding rombongan na Mintu na rombongan rampotong komempatu mali tutun kaboro lako si Nek na Guntur si lako si Bapak na Guntur laton kong ki indi alang letter F si taruh lantang 20 titu si taruh 30 misa. si taruh na katongkonan kamarin tinana keluarga Nenek Rika tongkonan tombang rampo metan damarendeng kenen mekundai saraka rampo matang kian suru lain deke ina nomor misa ina nomor 2 lantang 42 talu si taruh na katongkonan kamarin tinana keluarga almarhum Ponggadi Rambakulu rampo metan damarendeng kenen mekundai saraka rampo matang kian suru Tori na. lain deki nomor misa nomor 2 lantang 42 talu si taruh na katongkonan kamarin tinana keluarga Nenek Yoel tutumbang rampo metan damarendeng kenen mekundai saraka bilang nataruh to siosok nanek to situran dadi rampo mak tangkian suruh lain deki nomor misa nomor 2 lantang 42 talu Tori na to. katongkonan kamarin tinana Bapak Nepi si Bapak Nepi Samarinda rampo metan damarendeng kenen mekundai saraka bilang nataruh to siosok nanek to situran dadi rampo mak tangkian suruh lain deki nomor misa nomor 2 lantang 42 talu Tori na to. rombongan na Bapak Glenn sang situru sang tiang karana si Bapak Glenn Makassar rampo untan data sikira ramakampan untuk di Kepulauan Ibu Kutang Siaderan belan nataruk to siasok nanek to situran di rampo matangkian suruh lain deki nomor misa nomor 2 lantang 42 talu Tori na to. katongkonan kamarin tinana keluarga ne Ardi batu nenek Manggau cong mai bebo tu rampo metan damarendeng kenen mekundai saraka rampo matangkian suruh lain deki nomor misa nomor 2 lantang 42 talu Tori na to. katongkonan kamarin tinana Mama Aldi Batum Sorong Papua rampo untan data sikira ramakamban untuk di Kepulauan Ibu Kutang Siaderan belan nataruk to siosok nanek to situran dadi rampo mak tangkian suruh lain deki nomor misa nomor 2 lantang 42 talu Tori na to. katongkonan kamarin tinana Bapak Glenn si Bapak anak Glenn Jomai Makassar rampo metan damarendeng kenen mekundai saraka rampo mak tangkian suruh belan nataruk to siosok nanek to situran dadi lain deki ina nomor misa nomor 2 lantang 42 talu Tori na to. katongkonan kamaritinan nasi Mama Leni rombongan nasi Mama Leni Merauke Papua tu rampo untan atas sikira ramakamban untuk di Kepulauan Ibu Kutang Siaderan bela nataruk to siasok nanek to situran dadi rampo mak tangkian suruh Tori na to. lain deki nomor misa nomor 2 lantang 20 misa si taruh na katongkonan kamaritinan nasi Mama Reski tongkonan to pangin tu manete tu rampo metan damarendeng kenen mekundai saraka rampo mak tangkian suruh bela nataruk to siasok nanek to situran dadi lain deki nomor misa nomor 2 lantang 42 talu Tori na to. katongkonan kamarin tinana keluarga almarhum nenek kanan rantela abi tu rampo metan damarendeng kenen mekundai saraka bela nataruk to siasok nanek to situran dadi rampo mak tangkian suruh lain deki nomor misa nomor 2 lantang 42 talu Tori na to. katongkonan kamarin tinana nenek boko benteng Lampio tu rampo untuk data sikira ramakamban untuk di Kepulauan Ibu Kutang Siaderan rampo mak tangkian suruh
Lain deki nomor misa nomor 2 lantang 42 43. Tori kena to. Katongkonan kamarintinana keluarga almarhum Nenek Parenge tongkonan Banwasura Kambisa. Keluarga almarhum Nenek Parenge tongkonan Banwasura Kambisa. Jomai Kambisa. Turampo metanda marendeng kenen mekundai saraka. Untan data sikira ramakamban untoni ngibulawan ni bukutang siadiran bela nataruk to sesok nanek to situran dadi. Lain deki alang letter B sitaruinan nomor misa nomor 2 lantang 42 43. Tori na to. Si daru na katongkonan kamarintinan na pendeta jebe ramtiallo. Pendeta jebe ramtiallo liatung rapotong kami batumali tutun kaboro lako si Mama Tony. Tu di rombongan Katongkonan kamarintinan na keluarga Sane Karoro. Keluarga Sane Karoro lampio rapotong kami batumali tutun kaboro lako nak tomate. tu di rombongan Katongkonan kamarintinan na Papa Ardi. Papa na Ardi sangata rapotong kami batumali tutun lako Papa Seo. tu ding Katongkonan kamarintinan na Papa Dio. Papa na Dio kalulu rapotong kami batumali tutun lako Papa na Seo. tu di rombongan Mintu rombongan rapotong kami patu lako Papa na Seo latongkong kinalang tahun 27 sitaru 30 misa. Si taru na katongkonan kamarintinan na Insinyur Franz Pangalinan. Insinyur Franz Pangalinan Telkomas Makassar rapotong kami patu lako si Bapak Leoni. Latongkong kindi alang letter B. Lam tahun 20 napas sitaru 20 nanan. tu di rombongan Si taru na katongkonan kamarintinan na Kristiani Pasau Makassar rapotong kami patu lako Bapak Leoni. Latongkong kina 20 napa 20 nanan. tu di rombongan Katongkonan kamarintinan na Papa Reno si Mama Reno yung may Jakarta rapotong kami patu lang ko Papa nakita latongkong kilang 35 si tarut 40 nanan. tu di rombongan Katongkonan kamarintinan na keluarga Sane Bangun bebo rampung tanah tasik kira na makamban nunto di bulan ni bukutang si piaderan tutun matang kian suruh latongkong kindi pano marintin. tu ding Katongkonan kamarintinan na alumni SMA 161 Rantebao. Alumni SMA 161 Rantebao rapotong kami patu lagos si Bapak Leoni. Latongkong kilalang tanah dan sitaru 25. tu ding rombongan Katongkonan kamarintinan na alumni SMA 276 Makale. Alumni SMA 276 Makale rapotong kami patu lagos si Bapak Leoni. Latongkong kilalang tanah dan sitaru 25. tu ding rombongan Si taru na katongkonan kamarintinan na Bapak Pani Bambaran dan Batu rampotongkon main patumali tutun kaboro lagos si Bapak Seo. Toni kina. Katongkonan kamarintinan na Bapak Pebi may surako rampotongkon main patumali tutun lagos si Bapak Naseo. Latongkong kilang tangan na si Bapak Naseo. tu ding rombongan Katongkonan kamarintinan na siya Bapak Fani. Bambaran dan Batu rampotongkon main patu lagos Bapak Naseo. tu ding rombongan Katongkonan kamarintinan na Bapak Pebi surako rampotongkon main patu lagos Bapak Naseo. tu ding Katongkonan kamarintinan na Peren jomay Papua rampotong kami patu lako Bapak Naseo. tu ding rombongan na kikola susimo sangarara ta pagantianan bulawan taki kambyo santung di batang di kale taki kabiriti bulawan di tonton to batang ta na kiko kedep pitang matarik tandong tang masesebalida lidan ta masuling paperanginta tabe siam lagu kita rabu kusola nasang ta pasti kita namelong indahinan protokol lagi kuambay melong kembo kayo lang migi suling kararata ta patumeng kakaboro batalentek tata tiberu lakoinan pura di papatuang kiden nasi upak na katongkonanta langsung pulang alolo kena upu pendaunanna natangla penelakan natang pesanesia karampuan ta masolo nasang langan di timang maumburang tang tiseno di kala paparaya matalo tang poka na tontong kila apala apa nenek kian tingan payo-payo to kumua itu kita nararabu ku turampo matang kian suru rarabuko turampo matang kian suru la siti roki Nenugra na papa na Erwin na papa na Guntur iya nenek Nugra papa Erwin na papa Guntur lata sitiruan tujuan nama tete tangkian suru